bayiqale kuseni le ndaba bayiqale kuseni le ndaba bayeke busuku le ndaba bayeke busuku le ndaba hey bayiqale busuku le ndaba bayiqale busuku bazeke bayeke kuseni le ndaba bayeke busuku ngoba bayiqala silele nje bayiqala silele abanye abalali bayehla bayenyuka bayancina bayakhafula asisho ngoba yabathanga. Ngiyawazi ama-legend abaculi abadala asebephelele ushatile. Niyezwa? Ngizonivumisa ingoma zama-legend, niyezwa? Ngiqale ngayodwa legend. Abaculi sebe-expayile. Ngiqale ngomgube. Thokozani Langa. Nifuna bani? Lonely, I am still lonely. I have nobody. Oh my oh. Ama-legend abacula sebe-expayile. Abaculi abasha abasegemini. Nabahle nginithanda ngothando lakudala. Nginithanda ngothando lakudala. Nginithanda ngothando lakudala. Ndoda umngakho usedumile ko-TikTok. Ndoda umngakho usedumile ko-TikTok. Lapha nesikhaleni sami ngalo 2 million wami lo bathathe uThokozani Langa babu ubhuti uThokozani Langa no bawumncane shwi bawumncane Thokozani Langa bawumncane shwi bebafake bequalify bebakhiphe kule yanto ngoba le yanto lena kuthiwa wama like yabo umbono wabo muhle ne-ID yabo inhle abacala ngeleyo nto leyo yabona kodwa manje lento yehlisa isithunzi sabo labo bhuti ababili engibashilo yabo sabantu abadala bengingasho ukuthi uJive umngani wami ngithi mhlambe uduma kahle bafana bangakithi noma ngithi ubani noma ngithi uGatsheni noma ngithi ubani yabo noma ngithi uMroza yabo but into ezothi ngikhetha ubhuti abadala ngoba abalandeli bakashwi noMtekhala omama nobaba balezi ingane ezithengelwa amafoni ezine-Wi-Fi lapha esikoleni ekwazi ukungena ziyo-like ipic kaSminoff ngoba sizazi bani zazi Smirnoff yena sesitayeleni njengamanje understand uJive yena sitayeleni njengamanje uduma kahle kanjalo so abantu azogcina bevotela lapho bazogcina kuvotelwa laba bantu aba-understandwa yintsha ngoba i-youth ngoba intsha ibheka ukuthi yena iyona kuphela ngefoni yayo mase ngithi mina ngiyafisa abe khona bawushwi uyabona ikizwe nje umama noma ugogo exoxe ekhaya uyabona kodwa manje-ke into esuke ifiswa umuntu omusha ukuthi avotele into ehambisana nenhliziyo yakhe ayikho into ebuhlungu njengokuthi omama nobaba balezi ngane emakhaya basapotha ushwi basapotha uThokozani Langa kodwa abekho kuFacebook abanawo futhi amadata okulayikha belaykhele ushwi okulayikha belaykhele uThokozani Langa ngesizathu salokho yingakho ngithi mina nginikela ngalo 2 million wami ukuthi abathathe bebaqashe vele mina bengizobiza uyabona bazobakhokhela izisale leyo mali uyabona bebone mhlambe add ama-drinks amanzi noma ini nani kodwa ushwi noMtekhala ushwi nje noMtekhala bese kuba uThokozani Langa bebakhiphe kwi-competition yey'ngane uyabona understand iy'ngane ey'ncane uyabona lapha khona laphana umfana kaMgqumeni uyabona abafana bomgqumeni laphana khona abafana bakamtshengiseni iy'ngane uyabona iy'ngane ey'ncane iy'ngane angazi ngebala ngithi le yabona ikhompyutha nobaba obviously izobahlula obaba uyabona izobahlula obaba so yini okumele siyenze ngiyenze njengeqhawe njengenkosi yomaskandi ukuthi ngithathe isinqumo esiyisona